Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Belajar bersama-sama untuk menjaga, melestarikan Al-Quran yang sudah dirintis dari dulu oleh beliau Pendiri Pondok Darajat ini, yaitu Buya Bastami. Marilah dalam menjaga ini kita dasari dengan rasa kita yang demen, senang, sehingga ini akan menjadi dampak kesemangatan diri kita dalam menjalani lamaran, dan ada harapan untuk memudahkan kita untuk menghafalkan juga memahaminya. Dan juga kita berharap ilmu yang kita miliki dengan adanya kesemangatan, dengan adanya mahabbah ini menjadi ilmu yang manfaat barokah fiddin wa dunya hatta akhirah. Allahumma amin. Untuk itu marilah kita bersama-sama melalarkan Nadhoman Imriti yang kemarin sudah kita mulai dengan Nadhom Maksud. Untuk pertemuan sekarang ini kita mulai lagi dengan Nadhoman Imriti. Ya, mari kita mulai. Kalau suaranya benar gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad wafaqanil ilmi khairan khalqihi wa littuqa atana sulum linahwihi kamin azimi syanihi lam tahwihi fa ushribat ma'na dhamiri syanihi wa uribat fil hani bil alhani summa sholatu ma'salamin laihi ala nabi afsahil khalaiqi Muhammadin wal ali wal ashabi man afdalul qur'ana bil iqrabi wa ba'du fa'lam annahu la taqasajul wara'al kalamil muhtasar wa kana matluban asyadda talabi minal waraqil lisanil arabi kayyafamu ma'ani al-qur'ani wa sunnati tariqatil ma'ani wa nahu awla awal ayyulama idil kalamu dunahu la yufhama wa kana khairu fihi sahira urrasatan lati fatan syahira fi urbiha wa usmiha wa rumiha lafa'at ajurumi wa tafa'at ajillatun fi ilmiha ma'man arahu min latifi hasmiha nadalluha nadman badi amurkati fi asli layla bihi ilil muqtadi wa qad'atahu minhum ma'anduhina wa zidhuhu wa wa'idabi kalmina mutammiman liwali bil abwabi faja'a misla syahilin bitabi su'iltu fihi bil khadiki yafamu qawlin iltiqati wasiki bil fatah asfali qadi irufi wa kulun alam yatabih lam yatafi wa nasalun manana ayyujirana minarina mutamifan kujuran wa ayyakuna nafihan bimilihi ma'inna abihibdihi wa fahmihi kalamuhum abdul mufidul musnadu al-ilmadul abdul mufidul mufradul ismin wa fi'lin sunnah harfin tanqasim wa tadlihi salatu hadiyah karim wal qawlul abdul qadha fadamul laqakum wa
aqsamuhu arba'atun fatutar dan rabbun wa nasbun wa kata jasmun wa jadwa kullu ghayra jasmin fil asmaya wa kullu rafil fil wal mumtimlana wa sa'irul asma'i haitsu la shiba wa rabbaha min al-hurufil murabba wa ghayratil asma'i mabiyun qalamun nadi'in min kulli nunin fatqala lirrafi min al-matun wa'un al-ibadakanun sabitun lakun hadifatun bismin mufradika ahmadu wa jamin asirin kaja'al amudu wa jamin anisirka muslimati wa kulli fi'lin murabika ya'ati wal wahu bi jamin dukuri salimi kasolihun nabumul makarimi kama'atan fil khamsatil asma'ati wa jalatin tati al-wilah bitabun akun akun baku wa dujatun mutafan mufratan mukabbar wa fil musannan namu sedanil amin madunul mudhari ladhi muridi ya'malani ta'malani antumma wa ya'maluna ta'maluna ma'umma wa ta'malina ta'amina ha'ali wa syahadat bil khamsatil af'ali binasbi khamsun wa ya'qanatun alif rasul wa ya'usumanun fathatri faksin bil fatimah bi qadri fatul fi'ila ka'idan bil fatat hukumun bi wajalin nasbi khamsatil asma'ali maksud bi kasri termatatin bil murid wa nasbu bil ismilani wa sunniya wa jamin takbir musahamin biya wa khamsatul af'ali sajid sama sifat al-murid wa min mutlaq yajib alamatul khafil ladhi bi'amloban kasrun wa yakun summa fathatun haqqan khafil bi kasrin wa minal asma'u rifil rafihi bidhammin aisu yang sorif wa fiddiyatin kullama bihan nusif wal khamsatal asma' bi syarti hatusif wa fiddi fathin kullama lam yansorif mimma bi wasfil fiddi soraya tasif bi ayyatusal ismu illataini au illatan dukni anisnataini fa'alifut tanisi abnan qadar wa siwatul jamil lati qabintaha wa millatanil wasmu ma'adil murrif au wasni fi'lin au bindunin wa alif wa hadis salah subhanamun alam wa sajatan biban wa asma'al ma'adan pada kata isun bima'adal alif fa'iyun gawau ya ibadah asuri wa jasmu fil af'ali bisukuni au akli harfi millatin au nuni fa'akunu nirrafi wa kanzamu fil khamsatil af'ali aisu tunzamu wa bisukuni zilmu tarikan salim min kaunihi bi harfi millatin khutim bima'bi wa bin mawbiyain wa alif wa jasmu mulalin biha antanati wa nasruti wa wibaya inyan daru wa masiwa ufisalah sewa daru wa namu yasbiyata biha syautin bilhilatin wa gayruhu min asalin wa illatul asma'iyah wa alif wa namu qadri wa fatani amuri birrahu kulli minhu ma'mu qadaru iya walakin nasru qadrin yadaru wa qadaru salah salah asami filmi bi qabla ya'imin ulami wa ma'u fika muslimiyah birrahmanun wiratu lahunna kutira al-murabatu kulluha qadurabu bil harakati al-hurufin takrubu fa'awalul ismaini minha arba'u wa yallati marraf bidhammin turfa'u wa kullu ma bidhammatin
man wa tasrukata wa jasmuhu bilam wa lamma wajah wala wala min la ta'ala qalab kadaka wa ma wa man wa ma ayyun mata ayyana aina ma wa haitsu ma wa kaifa ma wa annaka iyyakum sayyidun wa amrun qawna wa tisbihi wa ma biha wa kulli qafilani wa tamma alan wa taqwa wa laila bihi wa 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 al-adami wa fi syarrina Mudah-mudahan dalam pelaksanaan kegiatan ini kita semuanya selalu mendapatkan bimbingan daripada Allah, mendapatkan taufiknya, hidayahnya, rahmatnya, sehingga kita nantinya ada harapan bagi kita untuk bisa digolongkan menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam wa billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.